Do it again. Well, do one chum, Mr. Liban. Kaksakin Mic God. check. I'll calibrate. Right, well, How me. Mo, hello, Kalim. Okay. Got through kaksakin got. We met last kusain. We kaksakin got kepelching it. O sa dala tayo routine lang KahsInKol lowos sa tari. Kaya kitin peling kada. Nisay ngaw siya penersing akas makinyagat. Kaya ngas lasin bel na kawan na mo. O min nak manas. If in was like a share life gas lowos sa. Kulo kay ipsingan. Natafel a week aksak lars in weekom. Akin met lars na kay wakusay pelching. The lecture na das na ni ke met mata lars. Kat Srui kaksakin got ke elchit bel shipel chika din akollah in the long Leviticus sapta singalon was foshe nage singa tigin nat gara kunokam nage shet tion. Mangan kada shi be go yet kun program lars inikesla. The pelching ay nga sopa. Masi me kadin pain kum show no man ke pelching na like a share life gas losa. Shette mo siya. The interest kal shette. Ngawi Kaksakin God. course, kumawi may course. Now, Kaksakin God. Shette gatta ka long, ako lang long gas mo lan ka. Abang fin rak shette gin. Lain na Kaksakin kayo God. wakatin ta ka na kya. Kaksakin Kulo God. kaksakin kat. Kaya Kaksakin kat, God. wait to click a pelching share, like sharing yun na. Nga usi, may kaya finen Santex in gesta oli tu si las nga. Hey, where's the mid? Where's the mid?
kulo kaksakin gat ke met kau klar show lars pangen ngamen first silal klik natal ko show lal tigin shake up los tu yakaro akflat la los ya konsukungan tagada usela tigin treskal ke pelchinga tigin forget Tuan chum, lulap. kulo malap ke share yan ma live cast lars ke pelchinga inge nagade akollah kadin sumna ke program ke slata metigi nausut pelo evin arshon zu ko lugar ke shidalgin arshmun chelu la la lash na professional met ke program ke sla amatlas Lulap. kusai Lulap. ye banner shitingan like a share ke pelchinga kaya tenal de post na mit share ta musheng gatli la story share aro ke pelchinga namnas continue share met las na kayo in the kapelong kulong malap ke Arwin long ngorchinga no interest kan kita usut pela if nason zo luga ke sital king ke pelchinga Well, metio na ngan wi ko. Kaksakin God. Ngan wi be. Wi kom ben pain met wi asma uchak taringe. Ngan vakla malap. Chimat kay met giep trabangan. Ama damdal trabangan fin pai. Kula malap ki wasinan. Shakor Moses altar. Leda de Lincoln. Kula malap. Kimi Cherson Luke. Kula malap Jews ki uchak lowos ngan. Wi met farsuyak ngayon Mr. Libanin kain pain ko os inakalim ilabanin ngan lar sa sakin tagalawosan kadin kan tagani kastan kat kailan misingya naki katsun na suan kaya kataya kate usiyon sko lukain kasi kat wikat sang kesalin lasha na bakat pas namit unso kong mga usiki rol damlasan damdel yaiko.
Well, lulap ki unsukuwa magatlip sila Eurol tamlı lasan damde yayko panget trademark lash mwet lalal fungia pa elos onge inge manakilin kumbe ke uchakloman the champ digin makil Marciano Alec Isha William Bencelina Makil Kimi Cherson Luke Lieda Tita Lincoln Shakor Moses Alter Mr. Lipan Banger met ma Yorek likiyac Saposak pasalos yun kakketeyac ngama masima yok kadinkain akkelim yipinasin metlasha pa takala sa katakain anafaklat bola ngamtain singe Proy ke was ne matili matlala ne anangan wiko was na in fellowship taganin siya sinsiye nga fast ki fella singe ya nga tatari lang fast na ye na kloge trademark singe kloge unsuko globe na sin matlash ma taka syntax meke unsuko ma le mystery banil sang kesat kanilasha belang reflok na yorol ay gulo malap ngan wi ko maklen metlash na kay wange Shakor Moses Alter gulo ke oana lela kading proy ke ma sha kat kalim ke shikya kyao suppose sum la ke panglala la mister kancha likiyac gulo malap marala no chipien ali
kulo Moses soldier likiyac me note chike Facebook Paing ya sin military ngarang announce machine na pam to go she kulo malap broiler sin wala mayo talensya we click na los nga ke pelching we immediate show la los kada we ngorsingan kulo malap la dig interest kal data ka be ke pro ni kesta la le include pe la we pa na click na tal muntan kiel palmerson tamlay we are so kel pang la pe ke bel photo to sum la na we pe papa she la mo petrus finan honolulu or pe pang la she ko el bang la pe ke wik meta na pang me magat ka pro kun pe piang sha I think interest kal pro piang ya men bang o yema academia ke pa pala ngon lan ga din point kat ka din akfala chekat pro na shin kat fulia la lal fungi fulia fin chaklar na ga din al referim bang trademark ni me ko ma ngon matal wishen na shin bel na kaywa ke molin lal fungi la shakat worship we pray faith hope and referim o yel me ko ngai ta kana ke inner being la sha ba me sanctuary shi ma ka tram kun pangan chi mangan Ilyak ni le inner being la sha kat pray kat worship kat put faith hope and we refer him 5 things going on at the same time reflect na ke ma shi ka tram kun na most 5 senses la sha magat liye magat muso magat ma magat long magat pala when I reflect na worship reflect na proy lasha reflect na faith reflect na hope in a line na get me shangin ko magat sang na shin God na ale shui kaksakin God ke me mai ke tanish ke olu tu inshete pang akketeyac tigin le raproy lal kada proy pe ke mwet tolu papa tolu me mugul tolu wiash ma pang la ke pel foto sum la aro ke pel chinge ke kulo kaksakin God kete sum ne ke me pelin kesh la ko communication la aram ramisan zamal lemnister plainsha ngalle mwet isang nginon siya o kesben el Preston lan kwarle la el ma finne nga niginon ngan sum na wela na sum wela ngayon sum wela kwar kesben trampram na kay lang na sik nga sum we papasalik na muna bale post tiginarti la minister Atsu la minister Marston to include tamlay situation wala ni na mayo tigin nga mo kato sin chafla ke katsum na ke ni Sacramento lala fuko ko ni pan manasla na te mong da ki pelching alright ale me ini spelling ale kaksakin God ke mo wal plain siya wala me Palmerson we papaship much Petrus kat proy piang ang ating interest kat academia kung siya kat na nakasmakin niya kat yun kat wala mi siya natamlal plain siya ngay tal morning life ng lalale koko wala niya mayo nara proy lasa hindi ko bus we siya upela Palmerson at Papa Petrus kada ka akyok siya pa masingan tang akin na spelling liye note siya matagal siya me shock or Moses alter ngan ke pelching mit lark na manas arain me like share telegas lowos ke pelching kada som nera dig interest gal dan tagarela pro ni gesla ta mitigi na nas wicket ke un sugunge in sang gesla program
Right, when nga kalam ya, kita semua tingin teskal ken Washington and go. Ikasla olu tu singa ke proy, nakat professional mit. Lo malap tingin teskal. Weil, ana siya ka na nakalimuloman limstilipan. Ang dahil nga proy, penapel na kayo amit mga siya kaya. Kos mutwiyasan en kos arsuan nakmanas. Bigat penaproy na unsugoma. Katip sila siya damdal yaiko. Damulasan piyenga. Katagani proy kipasingi. Katspid pe pasta yetum kat flatlash. Kesil tu sasya. Insipid pe natakain kaksakin kom. Faklo malap na siyang kimaulasya. Lafa kya. Kumsak na lang sikat. Lusa si makatsusan na finfelsing nagisarap si somla. Katakilin lakat tsakan si fena. Akis bin lang si kawilam na siya. Kumsak na workiness, kumsak na kasikat. Nakipelsing Klo malap na siyumkat papa. Nakastom na kanak ngayon Nakum sa pa mawin ko si fan na natungkis bin lang silong. Kami siya kasmita. Panang kipelsing ikat lang si Orela kasin kaksak lasha. Inkalam sin met uyas na kewa. Inkay netala inkay nagsako fanan gemon mabat ashirum. Alela kat inkayin ace makaso makalimina siyesh. Fatamais inkayin koyat gemon singi. Kipelsingi kat wimetalal fungi uyas na kewa marstari. Ke platform si makatashken in KahsInKol. Lame ashirolos. Kat kaksakin da kalalos sa sakin lalos wikat kat inkain sisin sige kaslom. Helos na kay wabema. Just watching. Emasin kalsi. Mamta kipeli nasyo la kipelsi nga na mga kalamiyak. Sila mistilipan. Emwet wiyas matakaing. Katakilin na matsyauklan alashilos vashta kikat. Siya matakakiyak waklom. Kum na lamala. Laas isustasi as tullasi. Ekum sebe kaso minakas makinyikat. Kadintesan mo di orik molsingi. Ekadin ka na akula pelen na kayo. Panagkaslong kita ka na yoros kilensingi. Aksa sa yikat, akas makinyikat kadin kasta yun. Nanaknas kat papa. Wisyaw na kayo walas. Mamda kipel singi kipelin na asyurla. Yok na kelos ma. Matsyauklan alas na fana fastiki. Katatalayo na yok asyur sa pacl. Enakan na may likiyac. Tasik takat ng yung proy. Collectively kami nakmas kasya. Kasi ses yok na kay siyaw. Ma, ngat laki pelsingi. Wipe, matlash mamdain nursing home ki pelsingi. Matlash mamdain hospital ki pelsingi. La emergency room. Kain shuashe koye malos kontak anyway. Ka for pena. Ngal mano kat papa. Nanakmanas. Long pray lash kewa. Kat in a healing power lom. Inakaikatle. Siya madahil kaya win na tum Jesus Christ inutyak na kaya fain. Ang kasi siyesh inaknas na sikatle. Ewo siye. Mold sa siya. Ingan rejuvenate. Inner being kishels kimanoshingi. Kat nga siya sumoingin kat papa. Oye pa mwet wiyash makaul kipelsingi in prison. Kafinne 4-4 na. Lupusye may kosla. Kat nga siya sumumid na nakmas talala siya in kosla. Arla na yok na pa'y may siya clash. Katakilin pe. Akakain lan may kol masol na finan White House misingi. Yok alik samsamin ito misingi. Kafinne rik maganyan kospela. Kat nga siya sum. Kat papak bin kasikat. Kadin ito la fella singi may lang nilom. Wangin ito lash ay tete. Ila nakalash. Kat siyak siyong kuminak manas, siyong yalam matmatlom.
Yurin met kol la White House, ka United Nation, kamatan fellow ye. Ka tinenaikom, estabe maslalos, finnen ke mendolalt kamema, in de ashirolos ke peldelus karngen moulash meta. Mayen, moulash seoklena. Panakat siaksium, mwet kolin ti aljangs ke pelsingi. Mwet kolin tuyak in ramakune, in de tuge sightline. Alena yok musiak laskat baba. Katakuneni, matan felingi ke wana ke anse shefesem. Laki matan felsiksies Kosrae. Kuminanak mnas. Should be revive gospel singi. La kaslom bagadenena. Kosrae vele ma wengenle, e kaslom yanne tuk ma bat. Maing usin Sunak kayagat, kimagat matan keltu singi. Nanak mnas lusen fulwas kinuktukin mo unlom. Essa paikat lagan fakik ke gospel lom. Amen. Lumalap ki katakan na kibel singa makasla kim na tikange pangan ki makusak kalim yenge siya betako ki kasin prela kya nga nakilin ko uspe mautyak nge takain wikat kibel singa katalin na inin na napay kashalan kaisi kat nerify si sinsiye nga wadok na kibel singa si onsukonge inkain awen na naklasha na ki kulacnsap si lash wiyash katalik wiyash mapashtagi katnge kadin kain wadok lagi belsing ibanda ka kimalutut mataka in kashakat
kaksakin God, klomalap ki unskwain akkalemye nanakin molin met lasro. Nang ano siya nag-perspective siya nga metikat fars nga malututa. Mol si fan na balas nga. Nakat fin Sean mati sa fashikin fin takla likiyac ewangan le. Ay tala medinge met mas dal fars likiyac bangnan God. They were fighters. Nga pala nga met masip nga palakin. Ngamdaki hospital la. Yok shuilas na sin met mataka. Yak unge ka met ma pangyak ki telefon. Ka vinde fakla mawuwasi ki Facebook inakay kat kay wakasi. Na perspective si nga kita ka kaya ngay pa. Asyo lasyo ki met siyokla na lasyo mafastigi ka ta. Na panen kat takagi program si nga nga fak mo program si o yes si mataka kaya ngay. Ina na faksilal po ngay. Ngam tayo singe pray kaya met lili met lala ne anangan wiowos na sisin siye. Na mayen pa onso ko nga kalamye nga. Klon sin composer o yepe na si namnal asan damdal yay ko ke paselos ke yakla me anan pasen sam sa kulas na singat. Asur siya nga dako pa fin nga ko me Mr. Mark te wina ke wala na silang kat mal pangon kat na kaya nga mayen katalo mo siya nga kat matas saman scripture ne akan takan la scripture nga kay wan si work at te kare ni ke mola ko kalasya kat me anan farkin mga peptides le lakuf kasako mewel mema fa kare ni ke mola siya mangin wanoros ka din ngatang di na paela kapay na paela katlalal fungila Jesus Christ ito ka misya molyak usiya na siya so yesi nga kadin lalal fungike katlalal fungike ko katlalal fungi kimamasikyak White House ngi telam da kakain ngi akat mweta pam da kakakatrain ngi na panang pangon mweta in kain takain corporately pray mayen wangin KahsInKol kata kung kan tala kayo leaders lungum singa tasak na kat papala koteya ilosya koy siya kinara oya matya falin karangin metlala banan kataka kintu singin wiowos kamaluto da pero nga flako na ral dam lipan na nga ka ngansek ko na kaya ako lalak kamaluto sima asngi tamala kulacnsap kadalle taga Srui kaksakin God ke molash kadalle Srui malap ke on matakain sa ni kesla we pro pe man ni kesla len lasha na aklen yok ma taga ke pro pe kamachia aklen lash ma som digi God ke pelching kadalle Srui kaksakin God ke or malal thankful lal o yana kaywa is in control siya pelching ga da ko flabe na in li me o yalan God ke pelching at the end of the tunnel manaka warun God the mawu agar Srui kaksakin God ke aslan mat na kaywa got no phone na Mr. Mark papoli lakyalan mige like a laling wang in siya pang is sinful nature silashnya we're missing the mark the shot the day of atonement may sample minje ke me Leviticus sapta singalon gosh fosina ke singal dafayak na ke Sunday school belasha ba prefigure siya si may kaga kadin te silpe Mr. Mark agadin Ilyak laknas na siya kadin taga na ke presence of the Lord na bangay masi magadashken ashfin siya en kuluk na kay washwe ashfin siya we ba takotin yoklan gat taga na ke we know we all come short of the glory of God rom toli long toli kat no fon na may kuluk Tamasing mga kuminay tank inge na kaya pa takotin yoklan gat lang sigaw lan gat eldaga la makuluk na kayo from the very before his creation Elorelatari elect
Pataka kalim get John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Pangamasing. Therefore, when every single person in this world missed the mark, nara kataga liya force si makatreating yan ang kakasing lisan. Common Christian man sin fell on the phone na banga o yalan God ilang si fell on the phone na. Met na kayo in this world ilang si. Tasak to o iya si mga kumin liya that whoever bang transition point yan the common grace or the saving grace yan na sin that whoever believe nenek na pa gospel si mga tram kun keme 2 Corinth luo ali me gor fos long ol siye kaya wan makulukla al daga misha al daga nenek makuluklan fel past present and future narakat papa tilyekat is looking at his son because that is the only holy place. Catching it, it's again Timatal. Now that is why we are approaching Leviticus each way alone. If we got to approach him each way, kadamisha. Nakat misha tari, main kat Mr. Mark. Tasak ta kesho ben pak dun yokman God, el ritimi. Makluk na gaywa. Makluk na gaywa through his son. Now through his son only we will have life. Ara kulo kaksakin God ke pacl si bewsiga din daga. Akes makinye pakoten yokman God. His works, his ways in the Old Testament daga fulfill ke finchaksin ke Jesus Christ. Dito nang insyate. May si mawoy med wana tigin perli lakal mi ka wigi med na. Insang kesla len large. But Jesus Christ, Genesis ni ka Revelation. Ara, kulo malap kaslan man nagaywa. Lalalving lash, finchak lash ke Jesus Christ by give us that me momentum in fashion through the work and leadership presence lan ngon lan God in God. Any kesla reveal his truth, his righteous ways, his faith, gospel, his salvation work na yok ti ginagawa, his word, his living word. Kadash ke mayon siya. Siya danil katangyak dadar. Ara yok shubega din daga. We might nagawa lash Kosrae on the same page. Call na med siya machashin gashaw. Esam fosikat tram kin ekaya. It is not about what we see, it's what we cannot see. We walk not by sight but by faith. Kemagatliya pagkatlal ma katliya pagkatlal funya. Managawa katliya physically nga masakawul. My wangan nila. Materialistic stuff. Malikin te bagat Ilyak my inshir kapashnaka or malan God where Jesus is sitting at the right hand of God Father. Kulo kaksakin God ke mana kayewa nga taga shidbe akilin portion might nge kada so makula me in the long kuno kon nageshet teo. So kulo kaksakin God kulo malap Shrekor Moses Altar. Le Mr. President Calvin likiyac kaksakin lem God akpok flat lal pa lal bel ena kayewa laylay na kayekat pang flat lal na shish kulo malap tuwa tigin tuwa okay rotoma siya wish nga kulo malap tlen kansida lenwo kulo na shum ringstan na tuwa pe na shum ya ko asan kulo malap ke un duka mataga raka kinchias ke belching kada ingen na kada kulna in some long cash mode like a belching Shakar Moses Alter kulo malap ke announcement kang flight kulo continue to pray tigin makil to one assume be safe on the road
Marshionalik tuwok lo na shingat ke mullash kaywa. Tam Lelisha William di tuwo na shiwos kaywa pe. Tam tael choder pencilina mekil kulo mallap. Nekimie kulo pe. Leta titelingan tuwo. Conyers kulo mallap. Kulo mallap Conyers. Shakar Moses older kulo mallap. Well, metigin sang pelo kataga sibbe akas maginya kat makatash ke mishenge. Koto she pakatash kenge. Mekishe yok molo she. Iwenak tak mekishe mayak nasnas. Pakatash kenge nange. Leisinak limekosh. Unit cheme da bangen leisin chafla she ke unit cheme da bangen. Next week kataga throwing like leisinak lu. Leni nak nasnas she ba taga ke liftiga singalon gosh. For singal china ke singalia. Na bangen kadash ke shette kulo kaksakin gat ke lo kaskatya katagola kan tagalong. Liftiga singalon gosh for sina ke singaul. Chifean bangen Ilyak na Yurin God ke Sunak. Ilyak na Yurin God ke Sunak. Na bangen fos nget lana ke week nge. Liftiga singalon gosh for singalon gosh akalamyange. Kelar amainge elora la o yelan aknesnes en matal na matal liki fok lan met Israel liki makuluk na ke walalos. Elena na naramainge na ke lom nuk matal mayan lom nuk online full one nian aktak lan mwet shatia nasnas molla. Kataga belie lesinem makadakalimya kada should be repeat emphasis ke lesinem tolunge repetition la kalwania na relationship mai taga na ke kapasla na ke liftigas singalon gosh e alle yokshibe na ke akketeyac mai taga kshiltig interest kalinge. Da taga akketeyac me shette liftigas singalon gosh fosina ke singaul na letaga akketeyac pacl insang tafla ipshimit mai lara eke orala eke ya. Na umsom na replay mange ukaipe na slide ngina ge leisinem nge mashimita bange. Akketeyac yokshibe yen leni naknasnasya. Me significant lan teo foton menchenge. Yom Kippur, Kasipruan, Yom Kippur. Akketeyac yokshibe yen len inaknasnasya. Akluo me wana shie te wana shie. Compare contrast me teo foton menchenge na ke kishe madaga kel Jesus Christ. Metlango. Shaflayan we see a debate na ke yokshibe or lack thereof in specify siya lang kaya na kayo congregation chain fakat makulukla o ko kung sumasla siya bro in fakat makulukla. Ito ka akketeyac pamangan ke lututlal tigi no to pelchingen pangan me makadash kaya kadakula ka din sum na ke akketeyac na ke kunokon we me ipsiaklu na ke Sunday schoolan. Na mit Kosrae bange order of service yun kataga rela proy rela announcement rela may sanglash rela me kaksaklash na shingat na yun agat sum na ke focus me kaslan gat. Hefo kadin sum kalia na kaslan gat pagadu sum. Te announcement te oye shaya kaslan gat. When am apapala shamona manake wai wang na shayin kaslan gat. With that being said, kadasum na met kulacnsap aru lan God tikin tres ka lan tagam tawat ke liti lal ke me kunokon na gesette kulo malla tikin Well, lulap. Speaking of aru, kaksakin ke me PowerPoint ka slide magumisinganin kain usi graphic ka din dila me katash ke na anaki fakluman na ke lesson name simit ngen na me shira le yokshibe younger burjinge ka telefoton men singe kagat faktige gastar mo le naknasnesi na kate kap shavga telefoton men singe le naknasnesi
nakimulan when kulo si fan na din God, Jesus Christ. Na si fela siya fact mo, Ilyak na Yurin God ke Sunak. Ana ke kat sam kun ke buksinga Leviticus sa. Sam kun fact kalamila me in Maston Leviticus Sam na Revelation ka fakir buktolu ke pacl nada siya. In Maston bukon ngolon ko singe. Buktolu ngayon most likely sam kun worship. Pakan siya katarang alu. Ta asma siya mamanik like Leviticus. Na nga vinaka in share ke screen nada siya na ke me kalmen fakla ko. Na pacl metal nada siya ba. Paing Mwe Read si mga dito ka kaya nakapasista yung slide silong ngayon Mr. Liban. Man ka display. Ista yung slide silong man lang ki screen na ngayon. Okay, kulo malap. Si start location Una. Mga ako gigibuklo mo si Jelius na gawin nila. Na pange me Mwe Read si mala ars yoros misengi Tasakta nga nakalimila bange version ke pala Genesis fani ke limnis liban na sam kun metigat matayang na ke matash ke nga elfin kun mamanga we aske in mataka ke Genesis ne ke Revelation na ke bange puksima etaka nitigat misengi ke len misengi puksyak to Leviticus na pangasang na ke nga Ada somne ki sapta singalon kos pa Mwe Read askem singe. Na fos si fani na ke singe. Na ana ki fakan fak mo Ilyak to Yurin God ke Sunak. Na gat read la met pray like Mwe Read na gat fa somne ke akketeyac to ma in sankasha ko in laken. Na bana ko singe sila ni nila makuluk pate of atonement jenge. Fwasina ke singal mamelututa. Aship tolu si ba ke malutut jenge. Ngabat ka kalimita ka trida lawin Mwe Read jenge. Lem ka ne kas na sil Moses. Tukun pel si enbo kiluosin wen nadal Aaron. Kes benil dal taurek kisena sin lem kad. Ke matia matal. El fakang na sil Aaron. Tamlelom. Na in pel fall, makaya pa ekain utyak, alakay la lustusya na inen madal na madal, mayan paingen en si mga sikyak, in sipakan yang fin kafa in tap in wolengo. Elfin tiakos, elefa en baki. Elfin usia sa kokawa mukul force na kikisya kimakuluk, as ko sip mukul na kisya kema kisya furur na elefa ka Ilyak na inen madal na madal. Na lem ka nil sang pe akwak deninge. Betikiera nila Ilyak na inen madal na madal el enena in yule. En kumang nuknuklan met tol nuknuk na leles et rasis fototol le lalma orekilinen, melolinen, esusulinen. Met Israël fa sang na sil era nani mukuluk na nakikisye ma kuluk, esako sip mukul na ke may kisye fur. Era nilfa kisye kin sako kaya mukul, tayin makisye in la makuluk. Lal si fena, oye pe makuluk lan met in siyaulal. Na lefa usta nani lukoya na kaya ninutyak na in lom nuknuk matal, sin lemkad. Kel siunan siya na ile arasye suswa, erik magan luyot, si simle na sin lemkad ay sinasil asasel. Era nil fa ace nani skuma fa a da sukema na sin lemkad ekisyakin tayin mekisyaki makuluk. En nani skuma fa a da sukema na sil asasel efa mol na idakyan na sin lemkad. Elisyak na yen maisisa na yorol asasel inda usla makuluk lan maita.
Paing Mwe Read si. Okay. Yes. Forsingaw jingen. Fa Fang. Lumalap. Forsingaw. Nani suko ama fa atat sukya Eda shukya. Mana lumalap. shel asasya. Kulacnsap. Kaya katakani Paing Mwe Read kat fashion met. Kaslungum sinasyesh indutikat. Aksiwasikat en kaikat. Inana ke komongyang nakifoko. Eda melmolya. Kaslungum akkalemikat papa. Lachikan folok na Yurin pusye. Panang kita kan nutikata kat kaksakin kumke. Kulacnsap na siyum. Kilang silom. Panang arakum te tu indutikat. Kinem kat akollah fashion met. Amen. 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 Well, lebih Paing Mwe Read si Marsha. Kadin kan tay sa kiya katagay ni Kosrae ke na katsum na ki Day of Atonement inge. Akflatjelen ela makuluk inge. Na kika cham kun na ki alena me murit inge asyan si luo ke mga kumin na inalaloang na kela. Mayen asnak sinsiyak siyange. Ki lustur siyam siya liktari kanin mange. Asma ka din na kanis na kimalutut siya makat findeliang. Kade Mr. Mark ki mama cham kunya ka. Masimit LEUM GOD kaskas na sil Moses. Na sham siya ka dialogue siya ka directive siya da ka tuku ni dekle adap na biyu. Paing Mr. Liban ba Pange masikiya ka. Na Pangan. Messi di Umabret tigin. kulam skume. Di kifasimet nge. Messi ra sikiya ko inge. Edalden ukwe directives may dakyang na silos nge. Na masige pala yok shibe. Ama arke sapta singaw. Fosilu. Ke Liftiga sapta singaw. Fosilu na ke. Siya kustengal netep. Apuingan. Ngan ridi sapta singaw fosil. Nada ba apuy wala ta leron. Dal spending ta laltal sang mulut fur na le. Sang pe mekeng na ke. Na dal sang na sin LEUM GOD. Tasakta siya inge tiyan na matal mayan LEUM GOD tiyan na sap kun dalinaro. Inginin pala na LEUM GOD sa pamaye sakal dalek na dal misya na inche yematan LEUM GOD sisaklu ala to fact na keksensya chilomatikin life of pang na sil Moses pang na sil Aaron God in morning dalla panom faga tal Mr. Mark approach dal na sin God ngan tekain malal dalinan akwat na LEUM GOD padal ko ngan now medyo faga like compare na ke New Testament kum akalim di pianya sacrificial systems na apply for kana si kum how na ke like Jesus Christ Jesus now. kulo malap Na bangan na si in mother. fact singan Mutawaek tapokla na ke wow ta kat mata ke yasima dena sa payak dena sa payak na tap abiyu na ra yasingan na ensi mata ka na si kuminan ka kaya ba fin ba nga dalik sinadin matroposi kamit kalansap si na nga fong mga farkin mo planning nga atat ke kotel lalan na som na ralang sila ka na bao yasingan si kiakngan aklo inan si kum na makadil sapkin na ba na kadin fashkeo pakanden pe inge na kaninoye lanmet mawrek na etawi fin pa nagilal fung ilasyo likiyac ko kadin fashke nakatte fashke na sinsiya ka pa kika de fang si dade del floya ka kum ka na mamranda te malan ka pa kum kulacnsap pa kadin mutawaek liye na ke mama samsam kunyak nge na fakla fang na sileran fang na sileran tamle loma la in pel fal mo kay na pa ela kay nutyak
alakala listis na en matal na matal. Mayan paingen en sima ngay sikyak in sipukan yung fin kafa in tap-tapin ulayang siya. Na ki directives ganito kaya nga lemisilipan me akademiyak na eran si fena el finne eken ay prisya met tolfalatsi. El te si fena uti utyak lang silalan. La el bangon mo nga pa culture nga kame ka restriction nga katkarangan mising katkarangan ke mama me arshim dash mising kadin akfalati na pata orela context yung mga usi king of akla sipuk mga kalimye nga nage revelation nga pinaw kain share screenin mo nga samsam the Mr. Mark ki mga samsam kaya in mo matwiya sa talam may kum samsam kaya di interest ka babal nada sa pange nga sidba na sa electronic copy pange na nga kalimye la sipuk ya ba fakya pange na katfine som na ki me fakya kade liye na ki masima akalimye kenge katfin ridi puksinga dalen sewo okay na katfin li as church sit korfin enwe na church sit korsnge ba me samsam kunyak ke saptalu tolu Ephesus Smyrna Pergamum Thyatira som nagetolu Sardis Philadelphia Laodicea na Smyrna balala na duya na sin church nga pakadel fak mo lemon mo fa ngaki kumis masala shak na me mataki mga fakten nashke ela Laodicea pang si church mo kuy na fresh na mafakin na kela sinsiyak si marang ako si context nga pa kumakataran church la sa kader chak na perke kachak na kin siya uyel ki alu makataran man na siya ka makat sa sifanaran sang glorify kat inakatoye kat pangayan si may nananta ka na yoros misingi ka dinalanan ka kaya nakatlok lang kimrichi last na misingi nga kaya akalamiyak na siya Moses tenfak na siya eran nga na eran nila leksyon loyang na kaya mayan elfin de faske na en wakipel la el mit fakasi na ra fakla fakin na sila eran tamlelom la en pel fal makena pail kain utsyaka na lusti siya mga tram kema sang selik ma nga fakpiya nga mo tukun lem chiya silmi siya mo ulya ka na lusti siya miselik narakat kan directly som naringat no yuron misingi masi sikyakan pa akalimila muyen paingen en sima me shikana glory lala na an kean me shikana glory singe li konfin mata shok remote control je tan TV na tuman inikol channel an den ay kala 11 na nga kumpray na sinkat likiyac power findalik sinada sinkaile atena sikya ka klorilan ka dashke makadashke ba kisinsiyak si mga asya paila ke orekla benediction nge fesha katuntan siya uwo nara oye mga kuminanrat ke kat luti malutut siya ngaya kat finki konak na paike matrubula siya bat kola siya ukwel tal test the spirit loyang lagi mafafakyakan na pama si makalimiyak may kisya si masanam kunyakan pa usis ko kaya mukul forsan in kisya pangan si marek makunyak osip sa ko mukul na kaya may kisya furir na ilfa kain Ilyak na inen matal na matal na kada directives ngayon pa itakyang nasilosan nangantawin ke first sinagitolu siya nga should be na foloklet the main purpose of the Day of Atonement ceremony is to cleanse the sanctuary
from the pollution. Na te sham keleran makaina, te sham kitaliknatan nga makaina, en ma ilusara mange wea, enena nesnespe. Pangin kata mama, takain akalimina shesha. Cleansing of the most holy place, tent of meeting, e o epe melangse. Pai takain akalimia kifos longu jingena. Mangan inkain arlena me, orekle ritual jinge. Pasangan in orekle. Insang, slagin me moswela, in akalimia cleansing jinge. Na king akalimia fos longu jinge, Melos orek magandani suko insang esta makuluklan mo ita kada fatakanake. Ke introduction jinge ke first na ke luwo jinge. Kadin mata ke menge wote na ke te of atonement jinge. Lenin ela makuluk jinge. Nara lesson em siak tolu pa. Evine artipet sila artene nasi. In kan rekla na silena. In pangan katarakain sila los ngayon ko. Faksefin esang na sinkat mama asya. Na me kadin fak pros and cons kian la ene nasi. Na kaya kalimia ki makadil fak mosis ten tafel lang e. E samsam kun na yok na ki ipsimet ngila. Natab apiyu. It'll consumed by fire. Iya sakal dalaktari. Na Shipean pa mahal dalara den a leyak lelos inara edel fashkin. In mama los fashkia properly well mannered na mama akademia mo ay prisingen falekia. Mayen elfine fashkia na lette misye. Na pangan ye me ipsimitan na ki me o yesin na ki fossi luosi matakain kashikat nge. Katsom na ke ipsiak luonge akademiak la elfinusi sa ko kya mukul force na ke kisya makuluk esa ko si mukul na ke may kisya for burn offering siya pange na elfa ka Ilyak na inen matal na matal na lem karil sang pe akwak teningi metigiara nila Ilyak na inen matal na matal na pang requirement si meteran na lendra inalanaknas na sila na inyile na nukumang nuknuklan metol nuknuk hololos etarasis fototole lal marekilinen melol linen esusilinen mesi yoksipeki fosa akoshingeo lem kadel sülpe sang akwak alau pena si kom misengi kadinukwe akuk malikiyac kinasesha. Pena pai. Ora obedience singa na shamanyak ki. Obedience ka disobedience singa na shamanyak ki pacl. Nara samsam kunyak na ke la metigiaran la Ilyak na inen matal namtala. Enna lan yila. Enna lan aknas na sila si fena. Eno kumang nukduk fallen makin. Mwet Israel fasang na sila eran nani mukul luko nagkikisya makuluk, esa ko sip mukul nagkikisya furir. Kat Finland ka nagkimalutima, kasya kat kisyan ritari, Samsam kun, elos mas kao nataan, elos inusye, pangan masko ma, uimet, wangan, plemish ke, wangan, tan ke ka, teul ka kun kan mangan. Na, efin wangan, na bakalimyak mo, ship ka nani ka. Evin wangan ulea ka ule. Bangan makatluti ke Leviticus siya ke Victoria. Na Leviticus siya nakatsone ke singalan kosmisinge. Na pa me takanluti kat ke me oye ma elosene nain akollah ay prisinge akollah ko sumay elosye orek maganda ke ceremony singe. Na pa fakla in preparation for the Day of Atonement ritual. The designated animal were to be brought to the sanctuary area. Inananutaka kusoma rek makanyakan na kem en mafal na maasingan maitaka inta di aknas na sila aknas na si reklamitan manasid prisifena fin pa eran na siya ulalan.
Na delrik mga masima fact mo, a young bull for a sin offering and a ram for a burnt offering. Nakatrinli na ke sin offering singe bakat sham kun na kela label takat el yataw sinduot dook masima delara ke young bull sa gonge na kya for kya sa gonge mana in sang akalim yela etorela pitsesi ke lem levataka de el paper ke makuluk koma. He will become the sin bearer when sin offering siya pange. May kiseki makuluk siya. Na siya yang dalrek magan rams ko na kimasi bangon burn offering. May burn offering siya. Shrak pa na foreshadow siya. Anayin masima mutawaek na point kaluliye tao sinduot toko fataka ke Christ ne si fena tako. Me wangin makuluk ke lentaka in pamekisyasingan pacl ke buklali pruan lange. Fine pa ina lapa ke yokien masan Christ kain ora. El eselang si fena na sinkat oana si makisyasi was kengan. Siya mul mabatbat. Shalak nas na sila nanak. Nakewalas niki alyaliwangan sipe. Nakatfakalan sa bakat mul. Na me aknas na siyan yaleron siyaulalan na and for the Israel communities orek maganyak naniluka sin offering singe rams ko burn offering si penange na banga kalimila I priest singe elinalen Ilyak ininalan me nukumang nukfalen nukumangan nakewesi tas todo si mama fakiklen askean pafakla ilo surela nuk lelal eran wen natal may lolin sef susu dafa nuk linen le may likiyac may lolin fulwek linen shik ewa ke may shem full shonin matak sha yanyak la ke muyakal oana malem kadel sapkin na sin Moses should be na foloko inakalimila mama rek na makadel sapkin in rek na falin aksef yung reaching bataka ki foson course na gising ul singen nangan should be may remind us na may foson course na gising ul akalimina siya pa fact mo Aaron il fact kisyakin soko kyaw mukul tain may kisya inela makuluk lal si fena na il mutawaek yung met il mutawaek yung met na il fact usa na nilukoya na kaya ninutyak na inlom nuk madal sin LEUM GOD kel sunan siya na ilera siya susfa erik magan loyot siya sim na sin LEUM GOD siya na siya asasel na pangan me enzima el mutawaek inara makunelan in me akfashilan na ba fakla me tukun mainge elefa uniyan ni suko nakikisyaki makuluklan mo ito usyak syake na in en matal na matal sang aksyuksyukye kafaya ana matantap-tapin mula nga oana kailara ki shankal mukul sukuwa kailara mainge ilorela o yelan aknas na sila en matal matal liki foklan med Israel eliki makuluk na kay walalos el enina nara mainge na kilom nuk matal mayen nom nuk o oana infulwan niyan aktaktaklan mo ito siya tiyan nasnas mola Kipel sierra nila Ilyak na inen matal na matalin nara o yelan aknas nas nikil ille nina na inwangin katay na mwet inlom nuk matal Kipel sila o yelan aknas nas na si fena na sin siya lal o yebe na sin mwet na kaywainan siya ilinin na in ille asom na kilong in makisya furur aknas na sila Elene na nis kata shan kao, kata ka shan nani fulia fin kwana kayo kishwashik in longa. Ilfasan kafun beol akshukshuk longa. Pelit kosh kisha. Killer oinge
Ilyak medalye la lango, aknas na sila liki, makuluklan, mwet Israel. Na foson kosh nage singol pangen, mataka in akademikat nage oye singe. Naki nenis koma akademiak nge, fakla, ilfilie paul kayo finsifen nenis koa. Padel bangon maskip ko da, fakak masata, makuluk, siakos na kaywalan med Israel, sang maingi na kaywa, na finsifen nenis koa. Na nenis koa fa, lisyak na yen maisisin, simatya, shishkiya ginake. Nenis koa fa, usmakuluk na kaywalalos walal na yen maisis, yen wangen metwe. Na pangan rituals he, pangan ceremonies he ma edaloric makinage, ka fucking get there of atonement. Na oye maurek nga na kaywa, oye na kaya akketeyac makat akkalemye la. Pangay mafakyak na siya losin kain akfasye na ki me lenin ela makuluksing. Na bakat tutikin la Kosrae madalusing finwangin kao na paneni uleo kaule. Na pa mamalo siya in unblemished in wangin ma kulukke ka maulke ka tanke. Pacl pacl Jesus Christ wangin makuluklal. Ayl dako fale pelsi fuanna na paelsom mise Calvary tukunden tolu el mise maulyak esoak na Yurin katapa. Mama rek nge akkalemye la pangen masima mange shishkni na kea. Ensi mataka na sikom in nanka kea pa. Ka mga kum akfasye nge mama akin siya wuyikat ke worship la kum na sila. Kamana mga kumarain sa akketeyac sifen. Ngama yan sige pa intaka na sikum ka din nanka silpe na loang na ke. Na wikakin gasimarek makinyak nge. Holy, halupe nga kumdala me holy. Sunak, katndawek ke Sunak. Kat finita ka din Sunakin babatamas ni nekiyac. Kat fintekan Sunakin ni ne babatamas. Metsaya lalfungi kat fakya. Na pole loya befakke romsinga lu. Nga kuminsifen na taka ana siya makisya matal. Naraki kat taka ana siya makisya matal. Kat dakat kain me akilin matwiyash nge. Kat taka ana kadin mo. Look at me. Ngapain na kuminukwe mamaram mo. Kadin taka mo me katorela. Jesus Christ mo kifan na borela. Likiyac kaksakin na si komin faske. Na maluto chinga siya akketeyac of atonement. Sila nin ela makuluk. Pela nga flakon win na siya Mr. Lipan. Na bakat me translation na kima si luot ako. Mr. Lipan pela nga wala kakin na siya. Siya pan siya liyawi. Tigin, nombrek. Kaya nga kanong yun na kung Ay, gloman lap ke ikilom na ke shetyan. Ang lal fi mo meto ka penalike background na ke ipsiak luongan ko. Kateshit na me pukliftigos katalle ke alam na pa ke alle kalmuniya. That the only way you approach God is ways. Paano nga o yalal mo na if in confercha ye na patagal ke me fossil ridye niya na mo fosyak luo. Shaklu. Fosyak luo na ke tolu. El fintia akos elafa en waki. Kapin fos luo ke sapta singalongos ke Leviticus pana. El fintia akos elafa en waki. Ma fakat na sileron lenarongan e finiltia akos len waki. Fos shemet nga nakalamian waki tiklu natin nga kisupen elostin na follow. Nagat ka hindi na ke Old Covenant nga nel
temporary. New covenant si mataga chisel singan permanent. Kakam takliye me significant nage me Day of Atonement nage ultimate sacrifice like Jesus kenta na. Day of Atonement singan was a temporary approach to God. Permanent in the new covenant, but Jesus Christ. Permanent si pangan. Na la finne temporary masingan na eventual te akos oyelan God in approachel and wakielo sefa man kat matal si pang na significant na ke puklan me Leviticus holiness siyang evin kom som na guys siya on course wangan gas kaya pala repeat yak peltolo wan tinafay kang love ko mercy wangan gas lin pa pala kaya pukon mo on course nga taka na ke frame siya holy emphasis, repetition, relationship nage me Leviticus in fact kat matal singa just think me dalta yang fu ko each kainin alu bukanten los Leviticus taga akalimyak tana ye tukunye shelo shunen Mount Sinai itakang instructions nga na shelos malim na fonje itakang na vingatli malim aklu ofale ba me wekya shum lepena takatokan ngan tashken nan ka lucian na it's a less than yes itakang specific instructions ngan after 400 some years in a foreign land Elohim oli main kat matali si pang takan ng New Testament tanafon natari masing ke ipusap tali course it's a better promises in the new covenant prisuchi make Aaron talik natin ngayon alapakantin matol I priest ke tarak tevin kum takan nage masilal Jesus Christ ngayon ke new covenant ipusap ta on course som nage ipusap ta it course ma only one line that of Melchizedek. Inoen na Melchizedek, no one else but Melchizedek. Inoen na Melchizedek, Miri, Fikiri, Prefiguri, Dari, Majalal, Jesus ngan. Only one. Compare na ke Old Testament ngan. Kon Old Covenant ngan. Many priests. In the New Covenant, there's only one. Naragataga liye kunokon ngan na ke obedience lan talik natin kahit nga na siya akwakel sang na siya Moses na siya Aaron na tik natin nga eventual fast siya yaligi talemi siya na may akwak sila kung New Testament nga John 14:6 Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Eventual teut or Jesus Christ kadami siya Kadami siya pangakostin siya pangan mas mayok siya make the new covenant. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The utoral Jesus Christ, kadami siya. Na pangan mas siya magadadas kasi picnic siya pagadadas niya. The social gospel siya blood of Jesus Christ. Katina last month na pala, today is the day of salvation. Today is the craze. Pangalan pakutin, this very second is the day of salvation. Day of atonement singan, yung kupur singan rekla, in fulfill ke, there is only one way through Christ, to God is through Christ. Prefigure, keleron. El fintiakos, el afan waki. Evin nga kung tiako sin kanikin mo sukong kadami siya pa. Line for
fakya kong si fosalipos. Kaya som nag-i-check lo me Sunday school la. Ngali masitigin tram kun ke fosak lo nganta. E finga te upena ke malankata. Kaya misha. Katika nakshakshakya. Kulo malap tigin ke kom peraka kinchak nganta kana nganchi basa esmakle na ke makatash ke mishengin. Kaya flogonot pelo kon fashnamet kulo malap. Tigin amo mi Manche mit wir schutwangen jakla uns konge fakat fast mit. Ay, glamalap. tigin metigam fashna ke chak lo namnas finga na tresi ngorchilal yaiko asan ngan ke pelchinga metigat fashna met na ke ipsiak lo ke Sunday school la jo. Well, alawo glamalap. Masingan man ke fasaka kashingan it And koshingan. follow on input chingan shakta na quarter pasman ya ke foshinge Na, masimeta pangan namnas su kashi ya ke fosi it kosan okay. shat na quarter pasam from ya ke foshinge Ke marichinge akalamina shishla. Na ilefa usla nani luko na ke ani nutyak na nom nuke. Pangchin section? au expand na ke fosi koshingan na panom wanangan mo follow up me silangan el siatla kashat na quarter che pakum reading ngan
courtyard siya pa siyang probinyag. Dahil siya na siya courtyard. Ingin na siya. Nuku siya bangan. Na full tok na ni sko nagi wilderness. So ko pasang manas ko ba full le. Na okay na mas mafakngen. Sak fin bang sin siya na lom nuk madala bangan. Sakya. The courtyard. Bangan. Mefaklum ke. Bangan. The arch expansion na ke fosit kursingan. Fosit kursingan na kalim mi. Ang nail fa usla nene luka na ke en inuchak na lom nuk matal sin LEUM GOD. Akyokyan asan me tigin na daga akketeyac maluka suko sum na sin me Moscow me da sum na ke me tigin treskal makuluklan ke foslo mo chia ke sapta singolon goran vak mo elega filia pa ke wa sifeneni suko fakak mas to mas kuma full labangan nas ko ba akademiyak la manasin LEUM GOD pangariti ke ipsimeta in kain sa aknas na sila makuduklalo siya kulo na bangan expansion singan bangan yaiko Moscow meta mansin LEUM shakya sang ela makuluklan Israel na Moscow atlua wana skip kot suko bangan pa tigin treskal skip sang makuluk na kaywa som na pa technical name singan mainin mutsingan asasel asasel if ingom sumro research lom na gyan depend na kalim la siya mutsingan na get research ko ma from pinyak yan ta el wana len signify and may utak na som makulukngan totally outside of the courtyard, outside, away from the presence of God. Skip ko tsugo abangan. Na expansion siya mal from kunyan na forget na siya na ke new covenant siya. Me forget skip ko tsugo nga pa me. Ate ship tsugo mate ngan. Man sing God pamas ko mate ngan inela makulupan matisray ngan. Na skip ko tsugo ma usla makulungan na yen may sisngan me si solayak prefigure forget na ke new covenant me amo ina paganan ka na kiipsyangan inakyok yung masi yaiko el siyak ngan nakad in usin me kadin matakik sin siyak singan kad expand ke fas singal limikos ng singal dia na bang me ka akketeyac ke malututto ng pang ipsyak yung ngan really facsilak nge tukun mainge elefa unian ni suko na kikisye ke makuluklan mo ito usyak shake na yan matal na matal sang akshuk la kafa yebe matan tap inuleng ana ke lara ke shan ka mukul suko ke lara mainge lara o yela naknasas yela en madal na madal ligi foklan madi Israela ligi makuluk na kay walalos elinin na nara maingi na kay lom nuktuk madal mayan lom nuktuk o oana in fulwan niya naktaktak ki pelchera nila Ilyak inen madal na madal nara o yelan aknas na esnikel ininain wangin kata na mo din lom nuktuk na masimi daman singkat in kain orela na kay aknas na singan na masito ko apa na kay skip ko tsukuwa kulo tigin kulo malap ke inchimlan no makyok ke yan pat tagangan confirmation kulo yai ko ke kisenjat na yok shbe su ko mamushengan na mai tlash na ke wa bena wana tigin treskale la kala mi ben na ke wa usie kamen no manin akaye ka chiesin sie makum dige ngai kadin lutut peke kulo malap ke kisenjat na wo na digin ka da flokon na pelgon fak na mit na ke ipsyak lu makum daga meti masingan naki faksilo mingin na nga intale faksilo ma naki me nani skungan prefigure na kayo nani skungan fa usta makuluk naki walalos welal in mesis in wang in mwet matawe me sikum alut na kayan naki faksilo pakel mi siya el som pakpaki
elusna makulut na kayo wala ba na sumna nage apisyengan. And pagkanya na fon na makuluk. Malay na tuloy Ilyak. Mol sa siya na siya usya na fon na maknas na siya makain taga Ilyak na God. Kay siya. Evin katulal fon. Pagkanya kitari mangan. Mana kayo past, present, future. Pagkanya kitari mangan na fon na kaya siya Ilyak like Jesus Christ. Okay. Comment siya ba ito ko nga? Comment siya bangan. Kulo malap tamalay. Long time. Pumas Germany ngayon na. Kulo malap. The scapegoat symbolizes removal of sins where the priest lay hands on it, passing on the sins of the people. Kaya bangan tikin masih mau meritiga. Fosingan megos na kasingan. Kamnileran kung kulo malap. God bless you. Well, na sinsip kasi siya lalabangan. Ngamo bangan. Kulo malap. Okay. Malap nga. Som naki, flok na naki, maasi makadeta ko akyok yung naki, aknas na siyan niyan wuklese, cleansing of the courtyard. Na, katsamsam kundari naki, oy, tolu malututang isyak na kaya pa, katfakim daw kaya, yok sibe yan leni nila makuluk siya na ba symbolicness kaya pa sikya ki mama, kosta ka usya ke kamenan nga, na katsamsam kunda ke leni nila makuluk siya Masima ta nga ke sulpe usak metiki kataka na ke ipsiak lu nga pa enina sina ke mesira directly listishinga na masima anki masima katsamsam kune follow up singan. For us today, we don't have to live through a scapegoat because Jesus has done it once for all. Amen. Lamalap. Bugün yakin na fon na we min siya silalingan. Lamalap. Bara yok shibe yen malutut nga ke siya matahal si Jesus Christ nga wangin matikay nila. Nangama pa na kumakalim yun na kela wangin na pa yung matikay naknas na kaya siya ang kasko. Siya pakum nung as na mame. Kung constantly recheck the means of salvation makatil siya Jesus Christ. Napapin na fact niya. If you got the order of Jesus Christ, kada mean siya. Gamalap. Na Victoria katong tayo ki sapta siya na kadari sapta siya ngalong kos musingi. Nakikata ko nga display na ki mafinekan should be display Bible electronic na da siya. Masingi bagat samsam kun na yok ki eleni kastar yain makasigat peke. Na kadash ke buksyak tolu samsam na ke buksi ngay Leviticus la me ke Australia kash saptalong lit kos ke pake na kadash ke singalon kos wikmet tare kadash ke si na masima kalemiyak ni ke pa siye fara ne ke it kos pa samsam kunjak na ke kisya makat samsam kunne na al kos fara ne ke singal pa samsam kunjak na ke me metola na impurities se pa samsam kunjak ka na ke ma takatuk ngayon na kafa takalea sum na ke me all the sacrifice pa takanin fulwa siya ngayon na ke singalit course singalon course na ke pa samsam kunjong ka puro siya ngayok na nakatsum na ke ipsaklo nga naka ke Leviticus isaklok Leviticus singalon course na namlipan kat pretty much cover me Leviticus ke mtan week siya in ka nakalem ye isaklok nga tulogan na share wun lang kakiktin bel nga ke samsam kunjak ke me kisya ma phone lai sisyak me kisya ke wheat me kisya ke akin sewo kisya na ke makuluk siya rekle ke tieta pelin na ke no kisya ke makuluk na ba me kisya ke makuluk luk me falen na ke me kisya siya phone lai sisyak
Kisiake fukuni me, kisiake makuluk, kisiake nakfalye makuluk me. Alena pas mamataka akalemi na shish. Nara kita rikla lister shinge amen kofla akalemi akla kelom nuktuk shinge. God cannot dwell when there is impurities. Nara ke lister shinge rikyaka. Pangan masang kusruan na basikyak na elo singen me kanaus na daba biyo kanaus na bailos sun ungayengen. Sapta algos na ke sapta singaw singan pa sam kin na ke iplal eran mo akpusala eran el rikse makuluklan daliklo na la ba sam kin ke fasinga sapta singal fasinga it course na fasinga sapta singal fasalkos na ke longul sam yok na ke orkwak na sin metola malo sin faske na kinga sam kin na ke purities ka impurities kainin kusoma kain mungo aknas nastan matayan tuku nilo sulatalik masap na ke maske mano masap na ke tanyaw aknas nas tukun mas sinsin kinyak ke mano tanyaw in lomo shano kuluk masoror laliki mano na pamusinging akom to kasamram ke day of atonement sila ni nila makuluk siya pataka ke me sapta singalon kos fos singa singalia singan na fos longo nge lon kos ke sapta singalon kos singe pa sam kin ke nanis ko mausta makuluklan me ito na sapta singalon kos na ke sakpa na sam kin akflat ke leni nela makuluk na pauskat me na ke influence ma sam kin na ke all the sacrifices all and trial manake wa ma ashmol ya shake na sapta singalal kos sam ki community holiness in kenek in kusho ma all na sin mat Israel masap na ke matal as you was may kai na ke siakos na ba fani na ke sapta longul siya sam kin na ke me iplan matalan metol matalan lan may kisya lenin ka falalaplan mat Israel ka fen Kosrae ni ke sapta longul lemekos na akketeyac God established several feasts and holy days for a new nation of Israel. Na baila akketeyac mail sapkin ngan fakang na silos, na pamusi sil sapkin na silos, na bakat lotoy laki oye si ma samsam kunyak ke masikyak na sindalik na taleranan oye pena ke mama elosiene na in akfalati. Na ikaya katsamram na ke katsamram ko nipsime ta yok na ke atonement si maurekle pangafakla eran el kisyakan kaya mugulso ko tayo may kisyaki makuluklal si fe na makuluklan siya ulala mutawaek ke sacrificial procedure singen mainin na yakin sangak nas na sila most holy place mutawaek your priest eran napakachilpa na akonye musingiya mettikilan kan sumno ke steps ito kan inkain sumaknas na si makuluklan mo ita narailin na len me fashki masima fakne Aaron proceeded to offer the required sacrifices mama enina naka enina yaklen ak fashila kimangan tema el orana ke lang sila ninsang orela in mo ita inash preparedness lalos akollah lalos to be in the God's holy presence. Na uskat me ke pakacham kin na ke kalashma urek makinyak me kay nga na kaya na shulpe sham kinyak na ke shama sang ma usukyak le na mail fa isungyak kufun beol na insha ke kao mukul skoa sang akshukshukye fin kafa in tap se siya bakata ma kachilba na me sham kin misengi eswila sang katashain akshukshukye en met peke taptabin uleng siya pelit kosh na bay kaya le Mr. Lipanel taka in sham kun na lusia na siya lutigat ke na ke
sanctification singe sham ke luo koren le me kor fostongol si sham kun na ke la masima kisenge kain foreshadow anain ngana se luliaki masima fataka na pa sikya ke Jesus Christ pa ke Paul el fa ke lang ke malutisya minister li pa ne ke lang wangin makuluklan Christ ekishipesh kadilarata elan ipes ki makuluklash ta kikat kapasyan na sil kat kan ipes ki siwaswas lan God na it become the sin bearer na masi mga kumaskim singya bakat fulan mit lalalfungi na para ke el shamsham kun na ke doctrine of reconciliation kat shamsham kun na ke shamsham na ke takalan lemin kain aknasnes mulikat lenge ta folok lenge ke Leviticus singalan ko kat sum na ke fasinga lime ko siya urek makunyak na niye pa me inshalakin may kisesima insang ela makluklalos pa fakla tukun mainge elvaunia nani sukuan na ke kise ke makluklan meta na patsamram kun pienga na singal mi ko fakla usyak shak ke ain en matal na matala sang akshukshuk ke kafaya o yebem tan tap in mulayang siya Killer oingi maingi lorela oyelan aknas na sila en matal na matal liki foklan med Israel eliki makuluk na kay walalos. Ilinin na maingi na ke lomnuk matal mayin lomnuk ko oana in fulwan niya naktaktaklan met setyanas nas maula. Na fasingalit ko singat pa takasam kun na ke piang nga shamsham kun pa kata shik na ke restriction may dakyang na silera na. Ke pel sira nil ilyak na inen matal na matali na ra oil na aknas na snike elilya inen na inwangin kata na mwet in lom nuk matal. Ke pel sila ra oye lan aknas na sil si fen na ena sin siya ulal oye pe na sin mwet na kay wain inen siya. Nga mo kaya pa si mataka ke oye singa pa as restriction of entry na ke oyema ilan kain orek makin me neni sa kung anak akkalimiyak na sil insang may kisesi insang me kisya ke makuluklan meta na pa siya uchuk kyang insang nagyanin matal na matal siya insang me aknas na sila pe nikitep binulayang siya na misilipan nga mapangin matolo mayok sipeki me ipsiak luonge fine wonga fonot pelanasum na fa me dila me asin na tuko lamalap Tigin kung kuno naman lap kaya akketeyac ke ipsiak luongan okay batas Kosrae shafna si beta ko tigin dito pa dak sa fila na kan me bangan kada ta ka wi ko spell tu au me kos oral tigin tres ka lau ko se taxes au singal che ku am en ko sa piao au singal le ku am au singal che ko sa ke me ke fongan na gat looking forward me ta kana ke gat si ba shu kaksakin gat ke mata ga ikekla na she mi chengenge kadalle kyalem na paela Oye makadalro na sintal na tingkat ngan ke Old Testament na prefigure magain na temporary inkenik sa kumay to permanent ke me Jesus Christ usiye forever priesthood siya ma sinless priest vingat liye me or malantal na tingkat ngan the Israelites Aaron we talik natal ngan katliye mutawaek yan saptas nga longkos la en waki lutlik natal ngan when elos mitkuluk weapon of that machine that matkuluk. Nara, you need to get through God's way. Akwa makadil sang nasin talit natin ka instruction. You approach me my way. Masing na kading kalmunin. Me sapta sinike sapta singal megos. Evin kum kita ka narun God. This is the way to true. The only way to God in the Old Testament through sacrifice singal. Now to maintain that relationship patakas tukun sapta singal kortingal longolit korsingan
Arshka fight that can elosin me is some. Taka mo ating kasi to sifac mo appointed time. Pel tolu in yena kaewa Arshka fa tolu reke Jerusalem. Talik na tingkat nganin taka ne we me to maintain that relationship. So you're approaching in a specific instructions ke sapta sine ke sapta singal mekor itak yang offerings ngan itak yang masap na sin me priest ngan taka sapta long lead course taka ni ke sapta singal lead course civil laws taka na ke me kafangan taka te sapta singal long course fee shape she taka sapta sine ke singal mekor sapta long lead course ni ke singal lead course in full one pa singalon course what day of atonement yom kippur sing kapun na masyafla sima taka shalla ke me burnt offerings nga na fon na shishni Jesus Christ kafangan na fon na shishni me Jesus Christ in full one pa aknes na sing once a year preaching in the new covenant one time for all the time. But Jesus, for none of by one in my once for all sacrifice, this sacrifice ke Old Testament na taka ke kosro, matching taka ke me God's only Son. That's a big difference. God's only Son, God sifen na taka kisya kanala in the second person of the triune God, but God the Son. Ngayon na, taka alu na sing God in spirit. Therefore, man ka Jesus ta kang ng God. Taka keme, the third person in the triune God, God the Holy Spirit. Jesus is my total clash. Katakanarol kapas ke ngon God ma aning God akmulye God lagatin siya masyasing kasaw. Na me kemangan taga me sacrifice. We don't tain na yak wana eran likiyac tamal eran likiyac once for all. Name we saying that nash sacrifice being done in the Holy Land. Ngasom na wake 2015, kap in 2015, 2016. Matngan pa na udak me incense round me mock-up. When I dalshan na when dalu check Messiah. They did not pay attention to what Isaiah, the old prophet, was saying. Messiah siya taga akfonya Messiah taga dalu check Ngayon na masing umash kaya pa church age dispensation of grace. Nakacham-cham mo kin puklan nila kaya when pakatan yoklan kat lasi pa falok na rin talik natin in those 7 years of tribulation after the church is taken away. So future me events nga kat kapas na get day of atonement siya when day of atonement siya kat kapas na Jesus Christ katin temol lang magay na kadin alat tapan flok lala. Bangas bashing kadin siya na masyasing sa. Wana luo kulacnsap megos me akalim niya ke fossingalon ko fara na ke me kate fossingalon ko sapta ako fossingalon ko na ke singali akalim niya. We're not walk by in faith. Katemal katliya pa makatliya pa katlal funya. Ako flan ala kodiet word by word to pangan som riti kapin sapta ako ke luo korin. Taka na kem tawin tawagan sapta me ko kumelina pa o ye si ma samsam kinya ka makatliya sa kawo. Makatliya pa te of atonement si mataka the Old Testament katin or malan Jesus Christ ke new covenant singa kadinays mo mapatpatching. Nagkakadays mo mapatpatching at fast na may nagyamalan ka ata. Katisibam tatafalu ka mem at siya na masyasing siya. Sacrifices no longer needed. Wanang akalam yang awit ni si Banasat na
Jerusalem nemishing. Na mashi ke Old Testament nge once a year shinge otaka ke me new covenant it's eternal. Me propitiation shinge it's permanent eternity. Te mana ke lange ka belching yeshe. Mashing the fond. I think in the sifac yokili to the kat kalam na paela Leviticus malim shitukun yes tukun elo shunen Mount Sinai takyang malim shi met ke yeshi met tukun yeshi lal shun Mount Sinai malim shi nai met. In other words, 12 months after they came to the Mount Sinai Leviticus takyang instructions. That is the only way you can approach God. Now, this is how you maintain that approach. Now, ito ka na si kumda na kat Ilyak na rin God through His Son Jesus Christ. Now we have to maintain that relationship. Katero kaya lelangan ng kadin point ka. Naman may kos makat waklay piya worship, proy, faith, hope, and our reference to God, referring to God. Kaya me, siyang ang las na siyang God. Pangan ngon matalus ka to. Tamle Aaron la si bet kalige Ephesus lo. For by grace you have been saved through faith. Pangan. Faith alone in Jesus Christ. Kat maul. Naro. Kulo man la pya ka ya wo in ta ka silpya kes makinya ka. Tika flock pelitu inoy lang silang God. Kat flock litu tikin trust ka la ta nana kaywa ipsyak tolungan te silpya na rala final litilal. Kadin ako lang nag all in the tower. We should be Sunday school lunch wherever we are. Honolulu, go Seattle, go Texas, go. And nagawa ka dashwa mat Kosrae. Lalakas ng gatin Paing kat. Akas makinya kat. Elef loko. Kulo kaksakin kat kaya atlan mat nagawa. Tingin stretch kal. Koto ko from ng ata ka akollah pa mat ngayon na usut pala kung kali. Ay din shafla yeo. Tigin. Una. Ano si onso ko dahil wikat ke dahil wikat ke takay nila mwet Sacramento agad takay. Kamulan tao ang yan. Ang matay po kanya. Ang futo ko kaya. Hello, Aaron.
Klomalap chin metlalal fung iwias nukewa. We be met wias Sacramento ma yaklaun sa go mga tipsala. Nga mo late na Mr. ma akademiyak lail mutulange pa we be pa Lain siya, Mr. get Lima siya. dan siya. Well, condolences slash na siya ang kaywa. In fashion na ki fala na ki saflayen makat mo tayong nakiwa na fakla la Mr. Lipa no. Ngan mwela lin ka nakirin ko usna kaywa in fact kilo ki in direction large ki kasha na kaywa makusya kan bail display ngayon. Usain tem na usa kari na kesha ike. Na kinga ta ka samsam kun na ki may kisya misingi ngayon. Kakat samsam kun ki wiksi ngayon. Na ki mamaskatil sap kun maurik ngayon la Mr. Lipan. Na ki sacrificing an animal according to God's law. Hey, Na sasaki pale, kulot, tingin. Makakagilo. with sendex Tuku nga. military lu nga dia, kaya nila, sasaki, kulot malak. Kaksakin God, klo kita kangen. Kaya nga, därför lämnar faktiskt allt om sasakingen. Na papia me kisela koma, palfakingen. Ka faktiskt loma, Mr. Liban. Taka na siya me kisya metal. Pangin, pasasaki likiyac. Aw. A Nara, you care for, to offer up your bodies as a living sacrifice. Kaya siya back then yokman God. malab. Na, yokshiben sacrificingen, ki uleng matan darakta. Ala kalimyak ki maslan ki si Samuel chingal mi was ng luo pa si en mafakya mo me antiriti fakla na Samuel el fak pie ke makadel lang siya ako stain ka may sang kisya na liye ako swoli ki may kisya porungo boli ki si fet na kina kalimyo na kela nakimata ka kaya Nara na ki len na yok sipe singe ki Day of Atonement singe anayin teka wili mikos makataka indawek is na kenge pa kaya siya na pa magluk kaya kalimi kaya luo requirements ki shrine gan me aksoroyak le na ki forgiveness of sins singe tolu kaditala me alena magluk ay kante chiyo sarani ki longan back na siya na masima akakusma o yesinganil akademia pakatranam ginige foreshadow siya nage Michelin Chrisan na o yesisayan pa yearly repetition singan ela edal sigedalin me ora masingan o yesingan ki yanakewa was a self-demonstration of the need for a permanent remedy for sin na pa ilos nga da ka sa project ngan Lemel da usa magluklastar na vinsyaksing en si mga kumdaga kaya ba inalalfungi. Ngay flokin belan siyum lamalipan nakat kalye ki proe kat fasilik. Well, kat kulo malap, keske choma akademiak piang siya, ngay si Ben nakalwani, kada we go si no in lang silang God, tikin trescal 5 a.m. Pacific Standard Time, not Central Texas, 7 a.m. Kadalya Srui kaksakin God kes schedule sa siya inge nagataga pagkun in sife kaslan God we mit Kosrae na gayo in de aula alilom kelom siman we shawlom na in taga we akketeyac kaywa kes makin yagat kelal fing lashkai shi even got the Old Testament verses lang na din God nga me yen may siya el fat na sielos tako lain siya nagalanon ko siya men na fall na galain siya kailan na kon ko kung siya sanan may mga luo men na luo na ke lain na eat ko man shapat resting day lalos ta na ke mga tram kun na ke new covenant siya mataga alak fonyak le Shaliak get there of the man nage man na nage shepherding about Jesus Christ. Kadingen nagataga resting in the new covenant, shepherding, resting mongle mandine ke shenri ke kaslan gat magain.
Pangimasing 7 days set na mong lagi 7 days. Mandaluga Sabbath day. Nga ko with Christina, kataga ke Sunday, the first day of the week, in kaksakin, worship God, madalya kaksakin God ke own pro a long cast lang on the first day, Sunday, menefo, he rose from the dead on the first day. Complete element ako shma orela gospel, great news of Jesus Christ. Me element ako shmarela, me gospel, good news, crucifixion, dead, burial, na resurrection, lan Jesus Christ. The mirror na kafa itkos mata samsam kunyak ke Leviticus puksina ka samsam na. Gospel singa akfonyak lagi kafa ako si meta. Passover lamb or Passover feast, unleavened bread, first fruit na feast of Pentecost. Akfonyak lagi me crucifixion, dead, burial, resurrection. El resurrected kelenak tolu, tugunlen angaul simneke or masapta siya, et lensngel darela Pentecost, el soklat, somnang gasaw. Ingin am tas level yo Yurin God, elefaloko. Falok singe pa na in main bread, main focus lakomo ke kaslan God. And the only way we can be ready is through Jesus Christ. Pange approach si may takyang nake me sacrificial system siya nga. Evingom ke liye tagalan lame or we lame. Only way in the new covenant is through Jesus Christ. In other words, put your faith in Jesus Christ for your sin. Kung may faith mo mapatpat. Papode lakalan mi correct mo. Lakalan mi me laita laling. Put your faith in Jesus Christ and you will be saved. Pangifinsak silan God. El Shalom na Old Testament to the Israelites. Ngena, Elort Makin Church, the body of Christ, believing Jews and Gentiles alike, munun Christ, pafaka gospel singing ngena. May time taka na kya. When a liu korin ni me ko shakalim niya. Ngena kat reconcile, kaya kat nta kya mawusing katushepe, in portion ni may kawak lan lame. As we wait for his return, pangamas may nagaginsano, de Donald Trump, de Oyen, Elon Musk is focusing going to Mars. Ngakom, we are focusing going to heaven. So we're in this world, but not of this world. Kat siya masyasing kasaw. Na, platform si fan na may usi siya siya nga nanakla si nasin kasaw pa Genesis ni Revelation. Parang ngayon nga nila, tiging tres ka likiyac na ganito kapelito. When we need to pick the man up. In the Old Testament, man ang ital ish. Len na kayo, siya yan, len na kon ko, tal siya ka, sonan, munguluo na kaya, len siya pa siya nga, len na kit ko. Tanga ko, in the New Covenant, 24 hours. Kataka focus na kay Kaslan God. Meditate on day and night. Kaslan God, mana, pataga chisya mo, I am the bread of life. Pangamas mga kuminain kang. Bread of life sino pa me? Genesis na kay Revelation. We're not only physically feeding us, which is important too. The nganar need to be, our spirit, our soul need to be fed daily. Kay Kaslan God. Manifo, papalilakan kay Rome Saptalikos. Mulin nga na ba maula. Na mulin nga na me, taga kay Kaslan God. Mga foundation siya nga mas kaya. Now, we don't stop where tigin tres ka Day of Atonement, yang kupursi nga mo. Kat liye mga shukye, kat fashioner on Jesus Christ. Kadin me, kadin siya masyasing jarhaw. Ila faloko. Na iving nga kabashi na kaya son laltam lalwiya ko. Plain siya. Me, Celestine, likiyac siya. Wilad ba na tamlil siya, panmer, paluka. Klafa, we papa siya tumas ngan, papa Petrus.
Evin kom likiyac siyak shimshivenala. Evin kom ba one of those three people I just mentioned. Kokumakola. Kokumakola. Pang mas mayok supe medingena. Chise sila popolya klal penge. Ala kalim nila armatan sinyaw. Firchin sinyaw lime ko tenakula lime ko sakula. Tigin tres kalil sampram kanal noa pel na kayo remnant met na alikos. Noa am tan kiela tuktolu natal guntan tolu natal tan tolu kielos nga. Kadilang so masyayat aksuko ke final sukong fellowship no fun national. Fellowship no fun national Noah. A Noah faithfully following God's instructions. La o el final wangan ko I'll faithfully follow God's instructions. Na meshikiya. Shomutata ko. Dal fact checki malan got the pacl. Dal misha. Nangako today is the day of salvation. Plainsia, Palmerson, Baba, siya afat na inilbiyang ang malikat natin tricycle. Papa shit mark mamuan nga finan Honolulu. Kapal tolo sumla. Katinin na pa kadina ko lakat naging mo laso. Petrus, Papa Petrus. Kulo kaksakin kat yaman na kaywa. Kadata ko inoy long silal. We ko watch the two tangin aksya fela Sunday school laso. Ipsiak tolo. Ingen na reflect na tigin nanda ko. Kali ke pro sampram kali ke me she pro ya. Nagat fashionly. Kulo malap. She'd belong. The 3 feasts that have not been fulfilled. Kulo malap. Okay. Well, inaksya fila masit tamlalaran niljengan. Fisa akos mga weka ka. Urek makinya korek. Akfasya ke spring calendar lan matiprungan. Na spring, summer, na fall. Fall na ba feast tolu eran likiyangan. Feast of Trumpet. Kapita sana ukukrap pa siya. Tiya faton man siya yung kupur siya pa katliyan na kaya. Lainin na nan kasi veta ko. Na aksya fila, Feast of Food ko. May kafay naktaktak siya pa. May ito ko. Kumaktaktak ya. Wala Jesus Christ in heaven or on the other side. Predestination. Doctrines of predestination. Ilyak. May reprobate siya pa nga. Ilyak is with Jesus Christ. Reprobate siya pa. Teus ka na ka misya at luo. Na at the end of the day, asya luo. Eternally. May Feast of Foods ka. Ka-fine naktaktak siya nga. Now, trumpet, ukukrap pa siya bakat sano. Lanin na nan kasi after that, kadasum na kaya aktaktak luo ma kyalan kaya pa palo. Siya maul, siya misya. Kulo man la berang ala yok siya makum tagaligiyan ngayon. Kulo man la, that's very ngayon kun. Kulo man la. Tigin, kadaflot niyo room, confess na mit. Kulo man la. Well, kaksakin kahit ngan we kumin akilin betas mo tago nga ndawa kro dam leleran lo malap ki akalim yinge fista ko siya ya ba ko makalim yinge dari Mr. Liban tago pela Mr. Sasaki bang pa balik na nga nakilin ko uskeo matagay ka defalain may rap pang tago lowos ang kat sa sakin na ba in we kat din kan siya ke malutut mo asya na especially ke gusto ka sa poshek kaya siya lowos mo on banga display ngan Paing kumpe tamle ringston nina machingan pe mata ko ro tamle eran
Tamdal yay ko kloki una, aya pena ki ksintiak mataka, ma arsngen, klok na lang, metlar finen Washington bange, lamalap kita koan, ngaki ko asoki, broccoli na Daniel, kloki ka chit beli kumyaka, tamdal Shrek or Washington be, Sentex bange, amwel kalwin likiyac, lamalap, Sisa tutikin nga tupukum tena lila nga mute. Now mute, pan President Sentex, Sentex President President, Tawi, Kadwin. baik lamalap, Mwe yoksibeka di naklin met wias matagange. Kulo malap ki kuus jiba si senj parak. Comments lowos ko kasha. Ana si. Tagarin si sin si. Chempa click batari bienga. Marciano aluk. Tamda lisha. Tamda choter bange. Kimi Cherson Luke. Tamda klamalap. Lita. Dito lang kan, nangamumachila lang pa tagay mi tadam dahil siya kormos. Ale, me, kaksakin kat ki tagay nilash misingiyo, yok kita kalan matwiyashkin taga kashikat pe, kaksakin kat ki me, provision lalma sumna ki atonement singi, ki kataga apkrana ka din buaya buksi aktolu ki pa palang Leviticus, siya macam kenge simle na kalaminasin don felsi machulelang Israel how do we live in fellowship with God na araki katama kalamiyak na silos nge no telos ke Sunak ka matal na ara matolu mga isla peki makatash kenge fakla nakikacham na nakiakok may dakyang nasil Moses, Aaron, talig din katnge. Inakoklan masab, apkran manakawa, iaknas na siya kisha. Wangan makuluk fa, talayak lefin wangan siya, ukuyakle. Na akos masab sing, pangakalami piyang akos tayo na, era mga sapken, nga palem kat lowos, Fast tuku nakwak ma, masap siya nga shot na siwos. Ko sinaroinge, ko siya famol, nga pala lemkat. Nabangan me mataka ki, mansiwo ki, siya akos ka akos din. Kade, falen ka liya session la siya bange, anila comment siya yung mga tina akademye, vinash, albange, o kung akademye dari, damdal rin ako malap kita kanpe, Rumsingal vasya, chandolu vastolu. Di ale yok, malutikat tuta la si woski, taga nilasha. Pange mamakadako kilan misingi ya. Awit kos mit nungol limekos. Papenang pesi makat shulay kaya, limstilipan. Nangamar tepenakluki akollah na ki alu taksistituan ka nga pe. Nakadakali ya pange, klo malap kita kalawsan, kaksakin kat. Ki maluti makat takay ni kem singi. Tekali ke pra ke pe singi. Nga pra singi. Nakmana sen ko sa shuyan. Be very mindful ke matlash nga kewa. Ki malo start tan in fung la kem singi. Condition malo sarske. Egat matlalal fung ya ke ashoy pra ke kasi. Katkay ni pra. Feedback kaksakin kong kat papatamash. Ki mutawaek takay ni lasha. Kat nga siya kay kasha lungwin wikat. Lagi kataga ni kilusa singi yun. Lalakatin kain. Or alape kaksya klas na siyum. Kat nga siya. Evino alang silom. Katin kain takak. Pon nila malutut singi. Dito. Nakmas kasha kat kifasya li klasha. O kaya makalan ng talomin wikat. Hello sinful was kinuktukin mayon lom. Asa pay kat lakatin tufin mas talom. Kinim. Kat parake matwias na kewa. Lailos mask, kam tayo na sure, yokshala, kafin na lom kelpos, kat ng sesum, takalan ng dalamin wikat na kewa kasi sinsila siya. Kula malap kiwan na tum Jesus Christ, siya taka, misya ka spes mo ito. Amen.